Salamu alaikum. Wali bangara maono za seria. Wanzani wangu wa Komori wa Facebook ikao mhali mazo ya ndu ngati msalimoni. Njoka njia harma zanike hubani fanya video yenu. Mwanzo ndande homage. Mwenyiza fikira ikao haono ze tartibu neze biswara zoka ya swifu mjeni horengeshe hamjeni nandele jimbo yoka ya tilikaza avoka ilo jimbo la aswili la hema hayavira ya zamani shata hizo wavanzi ya wandu wafikira wandu ikawo hone la hule zijangarienshio edahari rilonyo inu liza tongeza ukaya ema hadisini ambao vanu ikauni tongeza ni jeni rande homage fikira zamaha yavira ukaya za fikira hizo tsa hizo ngazineshio en 2023 ilo jimbo ikao lahom jim tukufu hatu mnongu wazeo hatu kao ngarijua ukaya wakawonela hule na mzeo hatu zuki watu mjomba hatu muna msamihi alimadi pele proviseur wa helise ya mitsamihuli alipoko amini umru yaka hakaonela hule harimwa salamu wa mwanzani wangu Said Ahmed Sharif hakaonela hule harimwa daraja ya uoni wa daraja mwinji evenge haone masula hayokaya haono heli mjeni koye urengesheha harimwa alaikum salam na rwenze Komori harimwa edari rilonyo inu haono ema katiraka nao ya okamjeni wa imru muhimu yokaya ngebidio ya rengesheha sheuna sheulila hanzi hae makaulu yao hafanyale jimbo hilo hale hansi sha edari rilonyo inu babuha wanadamu ikao wakana beshelea warundumwa zefikira hizo tsa hizo lewe mwenyasi Saidi Mvuli hakahuja yake mru yokaya liheze haunyumeni ili ya rundumweze fikira hizo azehenzi sire tamani kaya sonju mesikarishi la majimbo shihishi ya fikra ikao fikra mshinzi na wabanzi mahususu ikao uhambia mbarongozi yuka irinritse mndu leja fula mola mndu mwanadamu ya eleo ya rengi ya tefaida na mbarongozi toka uyonzi habeshele ya toka uyonzi shatinde ni majimbo yuka mwanadamu ngujoheza swifu mrumsha aujauno sihishi la majimbo ya falsafa ya fikira mrajoishilia ya hunde mradi wa mbarongozi ya azila mwanadamu alionizo evenge tsikaurengesho bashinu nirande homage emwenyonza hale jimbo hilo nirande homage emwenyuheza hale jimbo hilo alepoko nano wandu waka uja wardi warundu mweze fikira hizo walitenzi yani en 2023 rike ulishilia harima daraja hamadazin evenge hamara vilia salamu alaikum tsirengesho bashinu ni fanye video yenu hamaskitifu maziro ikao ngarienshio harimwa Komori hatu emakaterlo nao yana Komori mitsana mazo yayo kaya miurongoza le toifa la Komori waelewe wende daraja ukaya maraia msubuti ula mruaria umbao mwende daraja mshemeze rambe ngaribao sane mazoea ukaya ze message zangu miurongoza le toifa la Komori araba mwanzani wangu Yusuf sirenge esho bayo kaya mwanzani wangu wa Komori miurongoza le toifa hadaraja zinji ukaya ezibadilio zobadilio hele toifa shati dhamana wapeu ulio harma daula shaye ujoka wapeu wakama marainya ikao ngwajozo anzao wakama marainya ikao marainya wao wo wandu ikao ngwaona ubinadamu wa hula wanzo waswili wajowaja aswili shahari mwa mabadilio evenge hizo ndeze message za hangu yoka miurejei wanu ratasira mtanara masihu haina usiku ukaidi wangu miurejei harma le toifa la Komori tiwarongoza eziri hundao le toifa la Komori leo wamshili waka usonywa
ni madhamana wapeu wariwasilisha daraja yukayale taifa la Komore maraia watiparoelewa na mbaronzi toka uyonsi shawake jumodhaniana notibana makufuru leo ikaujai ikazetaji yodo ufasha leo ndo obwe wananyesi wa Komore. Honza reja imbavi harima esharehansi wanu leo ngasi Ulaya badari lo Ulaya inunde ensi ya hembeberu wenjiri juao kaya ngwajao vanu wa parisao inrushambao ed medical yo ya mrika o katsina mbahinru ngwajuao kamrulo na ed medical ola mruko katsina mbahinru hashindi haunru amba tartibu bala hata hafakadezizi wamba za tartibu bala hata hasahilishiwa ili ye katsina mbahinru ya katsina papie shaye mrio kaya onono hahe yo haki hukayanga siharma daula yukaya wuvirilia uzima wahe unono wahe mwana raia uyenshi harma sihamada zenu ebenge sirengesho bashinu ili neshelezize wananyasi kao ngone mazoea yokangwa ridungao harima mirongo zihamada zenu washinde riwarundu mwembavi imajaufu ya moya hao ekaitsokaya wende daraja ngaranza orienshi sawa ne dunia ngaranzo orienshi myeshi hamande umyeshi wa Ulaya wa enshio shakartuanza rikingie rivirilie heli emfaransa ya hansi ze kanuni za hezo ujoya renge mjeni sonti pia siti wababo sonti pia si wajeni arienshio munu ngabo waliomba mnambaviza papie zao zojo waenshi umahala rilio hunu ngabo watona shawala watona wasahilishiwa daraja yokaya ngamnyivanu kamtina papie shamwe kawawade ngamjojo amwende mwa beneficie unono yonde heli vonsi juvanu Ulaya yembeberu yangbaye mnaswara yae hansi ze kanuni za hahe wanama mnidungao ekalebeshele yangali mnawaoni au kayuzo ngamzidiwa zao singarjuja vanu ridweshele zizana mbavi yonde ila falsafa yahe mzungu yafanya ili yarirenge si wajeni watukufu rahajarilobo nsijuhahe yare hansi za ze kanuni hizo harimamiva minji yokaya yeujuwaka si wajeni karitsina mbaviza ndongoza hatuzokanga sina mbaviza papie bonsijo vanu no hajoye hanse mikonsi iyo ukanga bwendu shambao ed medicali izo za mrutsina mba papie bonsijo vanu kuja parona mkazi mfaransa uenshi Marseille salamu mwanzani wangu Salma kuja ona mkazi mfaransa uyenshi Marseille uyenshi Parbal uyenshi Lyon yajua yenda daraja yanjia harma yenda l'hôpital européen ya wenda daraja yenda ndahubini hôpital nord au yenda la Chimon ya henda ya bloke yokaya kamtina ruhusa zokaya mtrete o ajeni wanu wajabanu watona mbabza mirongo au wahenda Omala wanru wa beneficiao ze ed medicalizo wenda wa bloke ukaka mtina ruhusa au kai mjeni wala hende daraja haundu mbavu tartibu hasahilishiwa harima msahilifu fulani yokaya yaninkiwa papia ya jwensho mbavanu vanu karja parona ze prefecture za munu rijoka wenji wenda wala larangu 3 heures du matin harima ze e prefecture hunu Bouches-du-Rhône hunu Marseille on wajo henda wala lavala hata wahundu tartibu yokaya ili wajo wanje hula riwasuli daraja ngasi Marseille ngarionao Saint-Charles wajeni watukufu wala harmaza nzidu waja onsi piangu wala lao bonze bahala ijonde shanike huba mwanzani wangu mwanamsho wangu Salma ni heban wende ngwala lao Saint-Charles bahala kuja parona mkazi uyenshi vanu ujidai na uzungu kaya mzungu ye mfaransa harima mapapie au ye mfaransa harima damu au ye mfaransa harima notsoka uyonsi yajua
zuki wangu Isihaka Abdulatif utukufu hao mwanzani wangu zuki wangu mtukufu yajua yaunda daraja arahenda Saint Charles wende wa bloke watoa wajani walalao vala wawasunzuse amweshelzoni hadis amina periodi avafanya msafara hao trusia kumori ule hamabeja tikafanya hazar ma societe ambao neo concept e societe hiyo derarenga ende ni urahafu wahe amvili hula siubala makamio ya majiala rikana ze tiji karsher zila ridwenda no los harmaze trottoir re towazen kudizila resistau pareni e makamio ya aspirateur ye virabale ya aspire vala ye vurazen kudizila alafu Saint Charles ujimli fwa Saint Charles vala si ulimite maji okayo wananyasi wantinzidu wajabanu watona mbamyenshi wo ngwalalao harmaze trottoir zila abo sisi mrulo zemaji si honjuma mrufanya zino sikitiha yokailande damu ya mru do hajawala la ovala watabi hao harma daraja heli ila si yani mzima ngumidi kinyumba ngulalo nyumba wakati wa baridi hashofewa ono wakati wa joto mwanadamu haundu taratibu yokangue undu nyumba sasa vole ili yaunde mbahawa wananyesu wala harma zenzinzidu wajewanshi harma myeshi amanda ula leonga mfanyo haziolo za maji nikejumo la mwe mwana ya lala vala ya nzo ya siwe njemba mkenya ruku ono ni virabala ni mtabishi habri ni virabala ni mtabishi ni njeni mloze majala kuli hali yoyo hamba ubinadamu na ungwana na imani ya rendaje harma majofu ya mwe hatu na ngari juo kaya la plupart yao ngwa agreseo wandu wenji munzani mula ngari juo izo hata mfaransa nguzi juo Faransa haparopa majeshi hende vala hawatoanda ukinyume ono alaikum salam Fatima Ahmad kinyume wa usahilishiwa wadunzi wa association ili ila situation walonyo ila yende ibadili maudu waka wanadamu ngario nao harimaze zendini narsoma briko depo wande wajabala ngwajoka la tsanro walona mbabizano za hao polisi ngwa virova ala warionori bale magariri virivala waritsahemba vizahazi kanga semba vizahazi malahoni au malari warenge ili otsonda mbakutsi izondo ngokao wazungu wenyensi inu ngwa virova la wewe na hamada wala halafu ambavana kanzani wasuli darajendi skanzani wasuli yokaya lila jumbiso la hemzungu yafanya okaya ngujwa kangurumio yeurumie emwana mudu hamrumia hemba za interesao leo hasa hashimpaka harma daraja ukaya ngasine mashtaka yao hun duniani ni makatir jo wasuli daraja bom Faransa ngarjo mstakini hokanga manipileo wananyasi wa maore we wasuli daraja watoelewa falsafa ya myeshi ono heli wanadamu abidi waeshi ngamwa wasulishwa daraja wefanya ndonge ikawe dunia piangwe walaanio walaanio wananyasi wa maore bal hata ngwari laanio si kabila nzidu yokasi kabila nzidu hakika Mwenyezi Mungu 2023 rizidi urendo wa magonzi mapusu ya daraja zila yatu zifanya harmensi hajo harenge hajangu manipile wandu bangu wa beneficio endeni pasporo nyikudu wa beneficio endeni RSA ani izo ndizo ya jo ya renge ili ya warumie ili ya kadamize ya holetare hiya nyumeni ya 2023 harimwe mwanadamu mudu ala kuli hali ibenge ariwasuli harma daraja yokaya mwanadamu nguono ya sikiti hero hahe ikari wasuli harma daraja yokaya ala kuli hali mrungu fikiri hata hadepaseha zabarira wasuli harma daraja helino wewe ngoji hisi yoka we mwanadamu ngewe na uranya wakijeni wala katsina uranya ulonu hajangu yeshijeli ko so hunu mwaremawe fuba wananyasi wa maore wazaza hatu kanyinde mfanyo hizo mwaremawe fuba kaya nganyi wa Faransa hunundo hao na ngariensho hunu sina o ngarienshio sina wandu kao kwa sina papiero nsijuvanu na wabulaze biro zao wanjia harma daraja ukawasahilisha ze association ngizo hunu hasababu indini
hasibabu wandu hamanda wao ili wawasahilishe ili maudu wake na ubinadamu wawandu hindi waunda wala ambao wazungu wanaswara wengo ambao waislamu ufungo tumwa mwezi wa Ramadhani uswalio henu usiku wende daraja hata ula ubinadamu hutoa hata ula ubinadamu kauti enu dini ndaibiyo wewe waidunga ngwaplika dini ndaibi mimi njwenelewe wa mwanadamu hamandawe ikawa hatamani ngemwade hatamani ende yaunde zihiro ala kuli hali wa mwanadamu hamandawe hatamani ende yaunde tartibu ngengu yenshi harmansi au ngu yenshi harmaisiwa jabo sisonsi piari lohunu ukewanza kreye mna societe wa ngene omuru wa hae yoshinda onre tartibu neze biswara ya chapeze kalamu za hae ya wasuli daraja yokaya yende ya buwe societe hae munu rienshio ngena uhuri ya wahahe ni nafasi ya hahe nge mjeni ngena uhuri ya washifaransa ngena jau ngena uhuri ya wahahe rangu emilango ibulwa mala hamada hunu ikando hamandizo hawanole jua waswili daraja kejaja wakati yokaya wala ujihisi yokaya yenge mbabo yatsohenda leo yajikirie yende yaombeka jua urohe bukutsa baya lele dahola holinu ala kuli hali nunsi ya sharia shoula mbahindu na hukuma zo urengwa munu rilio hunu alafu ngarijida hiyo kanga si wazungu ngarijida hiyo kanga si wa Faransa reminimize zisi wazinwaji nonsu amini hataka wawe marainya wajuka oze wasuli daraja hamande helio ngamjelezo ikawa oze ula dhalimu katili fasiki yari wasulisha daraja inu yatongeza siasa ya ndrabo ya uhadazi yari wasulisha ukalewe mwana mkomori ngeta yari ya hime alihize mwana mkomori hamadaye haula ufarizi waenzi ya ufarizi ya pewi iloho masiwani irenda emarayana hii ekawa wanadamu kwa oze waundu wajua watende wa wanamare nanga mwanao rende hawandu washashe harumazanozi ni wambaze mbizi vire wa masiwani raju wanzapa kemabadilio ono msu amini yokale rijo oze rioneranya uyansha harumazi siwa zinroaji yaone daraja yokaya subuti ya jinike kilo kinyume tafauti uzifanyo hula de serikali ya bidi ya rumie ou binadamu riziono harma l'hôpital ya mbene wakatema fujari makati ili wasarmo le jijiletu ejila mbene wanjahula wakaurota umjua mbene wa urote eni arambio yanja l'hôpital ole obidi yake harma hifadhi bahi uono walando wafanao wandu wafanyo zila ndo wafanya one gouvernement ya criminel ilo komwa hoka ondo enda bala wasakaje l'hôpital wai warohicho warenge ma medse wawachapirizo ono abo wao ndo wafanao na wandu hamanda wao ibenge sirengesho bashino ni habili wananyasi wa maore yokaya wazazatu mfanyoze nozino uwa binadamu dauvi erito ambangari wanaona makati hili erito ambari wanaona wandu ikaungwa rendao nai halafu ngarifanya upiri hanao nsu amini yoke makati ni mwambao kangwa bao zanzia waurahitwa idoro warahitwa mrulo ulo made nsu amini waurahitwa manadamu yokango ono kangena mwamala wanzware ngo mwamala hao waurahitwa mwanamsha samahani waona okaya mwanamshola ngwanzo wanje daraja harmanoza kishetwani wanjabala wafanya nroza tuladhimu shansu amini yokamrulo idoro ulo mwade ya jwanzenda ende harmadzihiro nguwasulisho ndongo hamandizo na mjua sasitso wanadamu ikaonga myeshio harma dunia mchapao kalamu ikaonga amini yokaya ze mahakama ya dunia ngebidio mjue harma ndongo hamandazinu mshitake mfaransa ukaenda mwinyi upuso wananyasi amjelezo amina mwanama ikao mkomori hamandasi waheshe siwa mjijengo shahatu shangazija ngujihundo harimashe siwa shamaore baada jihundo harimashe siwa shamaore nyumeni banu hanibesha message banu hamba kafa boli wali tabe urende ngami maore banu bahi sibwe mna societe ohangu mna restaurant ohangu alafu baada nlone mna restaurant huo banu
alhamdulillah zanozika henda ngamlisoa na hangu sababu ndizo mrumshangu alhamdulillah ngarshukuru yao ono mrumshangu tsimundu na wana nkabu banu alhamdulillah tsizana zona na ngari yenshio hende niyo enyumba sili batura saoro mwezi bahijuzi bada sumani yamba uhadazi wa hahe RFI wa maore wajuha wajusaza nyonga bari vala sumani vala kwa jele wakaya vala haka hamba daraja wakaya wombi seki kinyume ono bahi wajuha waende daraja wende harimai restaurant hemwana nyasi wambloke ambokaya ngaruzi rangule okutina droka ubwebana hawambi uka ai inu nyumba na wajiri inu nyumba ukaya wanahangu ngondomba ndwali hasababu ndomba vanu enrozi numruza mbaje non pas question avange abo kutina droit avange ngaruba zao halafani saha shau ani saha conseil simambio kabu mana eze nozo hamba inori declare le daholino ri declare bal hata ngavo police washimaore koye ulila abantu hajatsimwambia zabarizo hanambio kaenda washtaki enda no mahala hamnimwonesa zenzi hambaka enda no mahala wabidi wende wafanye mashtaka yao shao zero namba ukayange bidio mashtaka yafanyiwa heda ula ya Ufaransa endi baada ya henda ngarijoka wandu wa jereo zenongo hizo maore wa wazungu bahi baada ya henda yenda afanye mashtaka hae ya pula enda mahala mbesendo wani kwauze agrema na hizo pia bahengo jo majawabu ambiloka ya wango ne haki hao hoka waondo wavoteo yaonde majawabu waninkiwa hoso ni mwe na nyasiola yoka avoenda wajidemerde we nao ba waondo wavoteo avo yu haki hao ibenge ndongo hamada hizo rione okaya leo walo na haki yoka waondo wavoteo wachague wataho wandu bidio wadailie wajoka henda wende warenge ola mjeni ya hajabonsi juu selondao ono ya jabonsi juu ya enshio abana restaurants zekote zoka woi mgazi jawi mzuani uo mjeni selondawe ya haja ensho yenawe harumashesi washahaho ono leo katina droyo kaende aswanye leo katina droyo ka ya bele mwana hendele koli leo katina droyo ka mnyenshi kibinadamu ukendo ngo hamanda hizo leo wewe ulo yabo wamba wakawende warumu kutina shawiri mufidi yoshina onda tartibu amanda hizo ware mambuda ndongo amanda hizo ono o criminali uo kana mziye babandra mangarida hiyo na anadamu wanjabanu wakupeo zenzia wero ahito anasingarafanya piri hanao ilonele suala la hangu la kujabanu ebenge izo pia ngazireje hiyo hanongwendi ngazireje hiyo hawila siasa ya uhadaz ya heze zenzi za dunia rem Faransa rem Komori retijimdachi retijimdahuvi wansi pia ngono hadazi wa uo harimo maranya hao yonde manara wasuliwa shaim Faransa ngujwezo arendao hokaya ngujoyo kaya hizo wananyasi wa maore emakuze edamu ya hatu ya maore wazifanyao maore ngam amini hokaya kajajo subuti zifanye hunu izonga mzi amini hokaya leo vojo parisi wa mrutu utina papie na mrenso wadazi bwana nyasi wa maore ngwasi hunu ngarjujo sijowona mru parisi wa batina papie hende daraja hokaya ya kwarengo avoke mru la hitilona avo hitilona katina papie izo nungo wariziyeshio ngasi hunu ngarionao ze ndini za comment dire comment dire voilà ze petitions zifanywa par rapport ya ndwendi yaho rijoka ola mndu yokakatina papier akafanyia hazi harima societe fulani ija wakati okange bido ya toolwa wafanya petition ilionde tartibu yokamru hamadola ye hansi wa harima hensi izo no pia rizienshio ono hunulaya kartu zenshimala hundo ajinda hunulaya evenge kweza hata kweza mwanama uyenshima ore haso ndewe shababi elewe daraja ukaya zenongoa za zatu wazifanyao harimashesi wa shahatu kasuni katwamaya he mwana maore yukaya elewa ya la maarifa ya hai
shayangu rengwa yerumilo harma daraja yokaya reoneha mbaviza zinduka mwala kulihali kejaja wakati yokaya mwana wanja lekoli kejaja wakati yokaya mwana wanja shioni wenda daraja wasoma harma daraja yokaya usome dunia ono usome dunia wende daraja uje njia harma manipulaso hamba mzano sona mradi yarju zamba ono ukaengo jisi yokaya we uzalo ngawe na pasiporo ya Ulaya ono aposo ni mwa ngojujuo na ola yokaya kati na pasiporo ya hembeberu ukaola mwanadamu shida inyama weitsi mru yoka ingebede ni mtrete piri hane zinyama ala kuli hali zabaria dunia raibaba isamba mzamoza dunia wewe mwambe mwanadamu Islamu apo izofanya izongo Amerika ngotu ngombe bonda wewe mwanadamu izofanya ngombe izongo tumombe bonda na weti mnaswara we mkomori we Afrika we kutina hata mbalia wenu wazungu wao haja udaba hezila entere zitahao ya jarengele gashi okanguju oka Mfaransa hende daraja baba isiwarme dunia ono alaikum salam kana wa ono me ngwaje liyawe mwana matsuo hajangute mwanye zila habarini za baba ono ngamzambo za hadisi banu mwana mwanzani wangu ono yende daraja uka kweza takweza ono leo ya Mfaransa kajua subuti yafanya zano ikaonga zifanyiwao harumashesi waisho shaki nyume obwa haze daraja neze tartibu neze biswara zokaya wandu hamanda wanu waninki wa association waninki wa daraja ukaya wahuishiwa harima daraja homyeshi alafu wajua puse leo si maislamu ule usilamu watu riubadingo si maislamu ule usilamu watu kartu aplike si maislamu riko zao na ndongozi leo na wallahi bila henga riko zao no fujari uloma yote shaifa soyatu yombisa karna mumbisani mfanya ndozo kai dunia wa mlaanini wallahi bila henga riko zao wananyasi mloma hore wana wawibidi waunda hukuma Mfaransa ngema saiba nguono henu siku wandu watsingofumana ngujua wandu wafanya uza no zila hajojo ndeo watoya unde hukuma hao yambe waye mzazahe ye originia ye mkomori waye mzazahe originia ye mkongo bengena riwabe katuzifanya ye warenga yenda wachapirizo hende daraja hata wasomwa hazi wenji ngamjua wenji yokawa karma situation zero warenga wafungwa wasomeswa hazi leo wajangu wafanyo hazi leo ngo maplakiste ono leo ngwatia ukaro ono leo ngo ani yonde heli ya daraja mzungu hunuko yefanya ili atoe delinkansi monsi juvan halafu haja hari hadaya ili anza ya hensi eni antura mwana maure ne mwana mzuani ili hensi eni antura mwana mzuani ne mwana mgazija ili hensi eni antrezi siwa hizo heni mru yake jumore mamafumwe mwananya haonukaye shobaha na nikensi nipange tartibu yoka wandu wanuni wasampanye daraja yanude maadui adui wa maware mgazija adui wa maware mzuani adui hafanya ze manipulation zo hatangari juo kaya ngena wananya wanzuani nano wananya wangazija hama asumani ne pandi hahe waunde warumi yao ili aunde tartibu masiwa yanu ya tsambaziyo masiwa yatike wazima hokangwele okaheni wakatema siwa yanu yajohele wana yakana mbantigwa gawa hawallahi billah shay Mfaransa huo rijua okahadungwa umala yakana tartibu yokaya kenere ngene gashi sawanu wasawa heza za nyonga ila gashi lilo harmezi siwa zineza hatu ngono tartibu kakaja zingara enravu ya maure yinu abolla salim fotoha ngono kayo ne falsafa mshinzi yoka ya zingare ili ya jarenge ya dog diktea richesse ya hatu rabidiri hunde ya do diktea richesse ya hatu ya bidi iri nemeshe ili ya renge ya juaji nemeshe venge hizo kama tumrutu rambuwa Mfaransa hajo kaenda daraja renge maore ya hunde enterendi ono ya aruru ya hatu ya hunde enterebesho zinzo mtu supporte wananyasi ono ya hunde enterendi bukaya ngene madili mshinzi jana ya kamba komorika utigashi gene madili mshinzi jana akamba komorika utigazi gene madili mshinzi jana akamba komorika utinongozi liyo mulangiyo hamba gashi na hindi na volcan zoka zidungana
yone heli yakamanipile wabu yakaurenda kasima kankri sitsona da muro na mbavizazi ndongo hoitswani yarengi yarirumie daraja ili yakadamize yarumiele gashi la dunia hata ikahawono kaizongujwa kan henda ukakatsina shahe waikana shahe Mfaransa haunde daraja kanon kairin temna kishiwala nitie kulu hokari yamba kulu kanja shiteni tsinde safara leo bo Mfaransa ekulu waiti harmashesi wa mjijengo shahatu shilashiteni ngari hwambiao shilashiteni washitia ila kulu la shiteni hadani harma ya dunia wakautie kulu ila hele gashilila ili ujorengele gashilila liufaidishe badala ukalifaidishe emasi wa hatu wenge haelewa ngojuka helewa jemana maore ikaya katsina noya zifikirio feli amba ukaya denanyi mwamba ukaya vala ezisi waziraru vala wazingaragiri hajwa kana enterende ni yadohenda ye hadisi yene guvernoma ya sawanaye makrimineli hamandaye ye hadisi yenao harima daraja ya heheli okaya ili washinde wakadamize ukangu kaya eni wakati yajo uzingara le embonzila le gashililio harima emna sektori wala abo hayende joka patron ono yakebala ilia dovirilia yarengeze faida riwanyi sasa wale gashila hatu wehindi ni wena le gashila hatu bo Mfaransa wehindi ono ilia unde tartibu ende bala ya undeshwa bahasho kaya kensi bala ilia jarenge maadili mshinzi sina bahati njema bandora mbao wanu hata kabatisha tuhuziwa ngareshelewa vanambwani le bwelo handuli la hatulabidi lifaye komori la kaurengali lihuziwa iyo alama yokawandu wanu warenge komorinu harma daraja yoka ala kuli hali waisasanya ala maaduhuli mshinzi kabatisha tuhuzo komori unumuhima mzibabo marangia unumuhima mziro eba ngarkonso halinu ala kuli hali ema dhwamana wapewanu watojato renge komorinu wato dhulumu le taifa imara yanue kanso rami hanonsi ngoni hatandi wallahi kabatin dansi ya Afrika ya joenshe umienshe mwana mkomori ya bidianshe la kuli hali badara unde bahati rarenga independence hatu haufari ukasonsi pia ni mwanadamu ya ujifari ukangena ansi sonsi pia ni mwanadamu ngujifahari wadi wamboka mrenge uhuru na kamture ndaje la alaka ekati leo maudu ekati ndo wana hatu ndo waju huyu ngwaju kanu ufahari wa hao ya hensi hao kangwa unansi sawa na ulabu ya mbao kangena ansi karijanja pihone la alaka ekati maudu ndo shao waju watu ngwaju yenshi raha na nafasi sawa na ulo Seychelles ono waju yenshi raha na nafasi yemba viyonga zambao yo fierte yansi mwanadamu ulo na mungwana yabidi yakene fierte izokwele warengwa uhuru ngasina maharabaini na minane biento sha uhuru wezo kweli ngarundo madhama na wapeu walingana nele taifa ngarzambao walingana nele taifa ngwati ngujabo wena emeshe mabosho haoneze famiza hawe wahamala ho mdarideni izo kweli ekomoriere jedi ngoni shayo fierte okangar aminio ikati leo maudu sarajo kabangasi watwana ya mzungu harima utwana wa daraja yokaya aramizo akaro ila badala zahe mwana mkomori abidi ya kenizo Mfaransa ndi ajoka parwa zidara besha leonga ngabo waziri wahe kumreta ngabo waziri wahe ledima na waziri wahe mswalata na waziri izo pia izo kweli yo ebidike na fierte he mwana mkomori ema waziri wa Komori wabidi walo abo wa guverne we Komori yo fierte rabidir kenyo sha fierte ngio na mbidi hokale toifa kaljahura ya raha wa juwa darajo ka washinde wa waniele toifa 50 hadi zeno zinzibadili evenge wanama ikao kwanza wake mabadilio wananyasi wenshio harma shesu wa mjijengo shahatusha maore sonsi pianga sindanyi watike ufujari maore wallahi billahi sonsi pianga sindanyi ngari juka bazima riwanieza nwenzo shaha ukweli shati alama yokaya mpusewa
haruma daraja mfanye noko dunia ngwalani yoze nongo hizo. Kazisi nindo binadamu hatu, kazisi nindo usilamu hatu, kazisi nimba rongo zitoka uyonse ala kuli hali. Hizo ngari kondane rongo hamadi hizo. Si haki. Yokarike wadzima 2023, aritowasulisha na daraja yokaya nikuze, ni mrulo na shimeji, ni mrulo da, ani zano hizo pia zimelanjewa, ritilo haruma ridihanywa nilo sabwa, nema dhalimu wa peu makatili ikawa wa guverneo zensiza hatu. Watojo hanza iranya mumaore shili ande iranya mzuani. Watojo hanza iranya mzuani shili ande iranya mgazija. Wajo mfanyeni zofanya hata ili le toifa hilo litoka ya separe. Wanadamu wachawe. Wajo hunda ze faida za hao. Abando wakati rabidi ritsanganye matsa. Arione tartibu na ritsai madhamana waadilifu mashababi ikao woura Mungu wajua we dunia wasoma dunia wene daraja ritowe la banda msaidie ulo vala rangu maham 40 na haya utina mbarongo ziwetoni haya ekati tinrabo na uchwai na uhadazi ya jehado wa Komori ye mrumishi hokangaresheli hao amba hawa hajumba le jumba hilo ye usaidiwa shati mriati ya hana shahe msaidie mruko ye usaidiwa hawa hale majumba msaidie mruko ye usaidiwa hafanye ada msaidie mruko ye usaidiwa hasomeso wana msaidie mruko ye usaidiwa hafanya ezili wada zinda zinu yokangu jo huja do sacrifice ebenge ileta shababi maori ileta weleo yokaya wenga wena uhuria wa Ulaya hakika ngawe na uhuria wa Ulaya ngoji isina liberte itoka uyonzi sha uhuria ulonuo uo uhuria wa mbidi okao binadamu weheli urumilo yabo sinde heli ola ulo marse ya rumia o binadamu hae uhuria waho uhuria wa mbidi ono hokaya zila nafasi zao wabidi ukenizo hiho sinde heli ola ulo la renyo uninkiwe nafasi hae uhuria waho wa mbidi hokaya ola mjeni haja uyensho yabo ono yanzo ya rohe mbavyende ya respire hunu Ulaya par exemple au yanzo hawe nanga zabari yanzo yaje hawe nanga yaje mahala mada hunu ngu blokewa hokaka mtu konsiderewa ono wahuria wambidi wa mlonu wo ngari mambia oni venge ile tayo kawa ukweli uvenwe anfasi mrenso odoka kamsuporte kama mbokanyu wa Komori mrenso odoka kamsuporte na msuporte bezo mgunde afanya hizo hardia onokaya nyinyi ngamboka ngamhawaonanga Yoshua ya hanyo shamti diwaza ukamiti na parojo anende daraja nino hemzaza hangu nambe mzaza hangu madam Barwan on hakika mwanzani wangu lila basi ono sina parojua nende daraja nino hemzaza hangu bange maskini hasha yende mzaza hangu nenga mifieri ya mzaza hangu mruzalo na mwana mrulo idoro watizalo naye shawonja tawa shamruta wa manzani yokirimta wa manzani mui dizo mafanya wananyasi manzani watu wahetile daula ya hatu ya manzani mui wakayeti manzani ulono binadamu ya hanza entere narikubaliane mbabi hiyo wananyasi manzani watu ya manzani mui wakawati manzani ulono binadamu wanzo rienshi haruma amani wa manzani wanzo entere ya rabele eze entere za mwana Mkomori wanama wa maore na rienshi wa binadamu rafikiane harima ubinadamu na wazima omkao wazima yomeleza milima ya mai yomalaliza milima ya mai bwana nyasi wa maore omkao wazima yo armonkuyu ikao harima dunia inu ngerumilo wao irumishia harima ndongo ya mipaka yokaya ishinde ivunze ndongo zinji yone izao amani yonde izao watwania
yonde izao mabadiliho wananyasi shatsi ndo umtsambaliano kinyume bala bohunda omwanya ubuha ili ema ya instaleha hari madaraja ukangario nawe za tsonga za haja leo za haja wala ufujari mahore yonde hali Mfaransa ne maranya wa Komori madhamana wa Komori samahani wawasuli daraja yokaya ekaya rishindiri unwe tartibu riwasulisha ezi siwa za mahore shesiwa sha mahore shila nizo shitambalia hosoni mwezi siwa zira ruzila aborsari hundu tartibu yoka rimeleza upeu ono zone ndizo rienshiyo safara leo rienshiyo ofujari ulo mahore yo alama yokaya dabo rakubali raseparewa harma daraja helinu sibahi yokari separewa shardira hansiziwa eni antro ya mwana wesiwa na mwana wesiwa Renge ileta yokari fikiri haukweli ritifikiri mbabiza entere za mswalata zokale omrunge na pasporo nikudu abo yo fierte yoti fierte ya mbarongozi nsirendo esclave nirendo mtwana noni kena pasporo nikudu sirendo mtwana noni kena pasporo nikudu ili ndongo indri ono ili ni hunde o binadamu yokani janiyesh nanga mjojaniyesh ni hunde o binadamu la noni kemungwana onu ngarjirande okontu wananyaswa maware hele Mfaransa yari rumia ohama banu siwana sima shovali ono yari renga yari pashia au sima gonzi yokaya nguri hatitendeza ngudori remma ende ombusubusu harmal hodingoni yokana mtende ngamona we faso ya jereo harmasha so mjijengo shahatu ne faso ya jereo harmo malaria shohuno anuma oreho tsindo mala okaya garjoka ujarambo kaya waja wandu wala harma ya Afrika kamili waja watu ene ya munu ona obanuli obanu ndabo nasukanga mwendo sijomane sani watu ene ya harma enzi yazini wala ala ngonzi animo police ona heno wakati ngwani biroba ngwa birobo waona emana utsola warenga wala wasindi hawa bihamu hawende yabo kainu ntsiyo kangiona droit reulona reutsina ya enshi banu shansha amani wi nariunda hukuma yawandu wafanyao zebatanizo mahore shala kuli hali mzaza hangu kuna hamangwana na ufujari uridi udo simamiza ola mwanaho unguo zanzia we mfanyia ndoza piri hana yala kuli hali ujo wende wakensi bari wewe ngombo wenga we Mfaransa wende wakensi ubaye yende niye elopitali kabati ruhusa ya mjani wakarendeje banu ala kuli hali sabarira wasule daraja hiyo en 2023 banu ngasima mikade ibanu utwambanga ngawe na esprit ya kizungu halafu hizo fanyao hata wala zisiwa zao zione yao kwa jo solidaraja wafanya ndongo hamandizo eproviano ngo hamanda izonga mwanao kaya ridaba na wafaume wapeu walo daraja hata aruzi zatu nelebwele hatu waliuzao no watu wa makapable ukawande daraja wawanje zidani ema nazilendi ilande amani yasimamia harimwezi siwa za hatu ilande amani yasimamia no usilamu yokayo sonti pia sio ramasima islamu jana hajana ndugu wasimambo ka kwali wengu rendo nai sha ertsende bala render mnoza nai sha ertsende bala rendeje sana mange ba huwa tsinde ajwa subuti yende daraja ya wasuli daraja uka yende abaze mru ya mjeni ya tsiredeje zifanyi wanga zijani ndo asuma nine bandi ya hahe hambo kaya na mwabendrimu bwanzuani hawadumbiza ngazija siwahenju merengo wananyasi rika sinao jehli konga sinao harumwe miji hatu wananyasi wanzuani kao ngo harumwe miji hatu yondo mohawo ngo na malongo ngwendo mahuno rejei we hunda shahula we hila okarele okafanyashwa yokaya leo ya rohenzuani ya harohawani haroha tijinda hubi
msamudu samahani ya jao mfanya shua ngabo mijiminji rangu ya jamo kangu jwa kensi mnungu bala hata uokaya ulando mjiwa hae ngasi yabo harma harmoni na amani na pe mnungu wa mwambioni nye mto ujua ngasi na mutuelle de sante heni mwananyasi mjeni ulo yabo samahani ngarujwamba mjeni yabo rilo harma suje hiyo ulo yabo wananyasi wanzwani walo yabo ngwa benefisewe mutuelle de sante hiyo mutuelle de sante hiyo jamo wendi deze mashuli za hatu riono kao omkonsi watu ngarunjilia nao ili runde taratibu za mashughuli rido rekolte mapesa rerendaji shawala mwananyasi mzwani aja uyeshi yabo ngio automatique ya benefice ya indri ya mutuelle de sante ngwajuzi temuanye hoka kwati washashi walio harmo mji wa mnungu wao binadamu na ungwana shatsina hambo kaya bano minda kufanya mashughuli minda undo minda nafanya mkonsi unu abwe mwana mzwanu yeshivanu waiti mrio kaya waimtwana linukatili no mreveiye wananyasi wa maore baba nuensi edunia inuri umbarike wazima riumbari yensha amani eni okangwe do mwendo muina na mbilo okangwe do mwendo mui rihana malongo yabo mwendo bana jumnungu ehele mnungu yalona huri yakande arengele bande lalime dehele mwananyasi mzwanulo yabo yalona shepande sharulisha gasina zetereza hatu zetereza mji ehele mnungu yatsu ujwanda arengetere awaha emwanyasi mzwani yafanya shwa yokangu jwa kensi mjijuvala hatsojo harengetere awaha nge yabo ene fami kwezi hata kwezi wananyasi zabariri wasulisha nao harma daraja heli kwezi hata kwezi maranya okomor zabari msuji reveye harma daraja yokaya ezisi waziraru mwono yoka usikwa jana leo tseno video ya huwaza za hatu wa mahore warenge magaringu wafanyo kampani wakaza za bendera za Faransa wajumu wafanya za kampani zao no hamba za noza kihao on zabari weranyia uyenshi harumezi siwa zinroaji uhisiyo kangawe na entero kawelewa nene mwana nyuho mumahore uto ujua na tartibu waka noze nunsi mwende okari mwende en 2023 riwasudishane daraja oka mwanama mumahore yatilo eni entro ya henami zabari nisusa mwanzeni raba mbaze madhamana ya peu wale okomori okango yabo ngwabazi zao eranyia yabidi yaone mkaondo wahe mwana mkomori hojimlifu yaelewane yaba yao ili wasifanye utukivu yokae daraja mwana mkomori ya revolte yaone daraja ukavatu ngaranza uyepe hatu sinu wananyasi wa maori shamdaza umja modani nonyonsi pia mredeje mbadili damu ulangena ekuze wa hahe maore ulangena shimeji wa he maore ulangena mwana mshoha ya lola ni maore zuki wahe halola maore sonsi pia sonongo skwa juzi skahenda nziani afuti paroni mwanama yokaya mwanzani wangu yokaya kujawa ndenga wanibalenda harma shuli tsiyo zaba dakor bahi bada na mrenga mshanari vire rirenge mwana mshohatu tsuo mwanzani waho tsuo ay mwanzani wangu tsuo samahani ulio akote yabo okay sendebala simundu wala mwana mshohatu mrumsha hatu washimaware yaloloni mwananyasi mgazija yalona wana walo mabani hatu rimrenga vala rendere hadisi neze tabu nziro rienshio zinu hata ngamu imagineo ya daraja ra wasili heli maranya wa maore wajereo situasio hamada inu yoke ila eni antro he mwana maore ne mwana mgazija ne mwana mzwani wasili hata zila damu za hatu rujoka ujari zilatse hata zila damu za hatu rujoka undarazi tiharma problemu hamba viza deba za mswala hata Mfaransa ya kusudio riwasilisho harma daraja helio ukaka kanza shawiri yaheze tabuzili yo maore wallahi bila hajozemu na batina ndozo kayati en jabor lo hunu ya onao wananyasi watondolana ya lo hunu ya onao wananyasi wafumana ekaka na shawiri shofanya hamade helio wandonu pia hatoka hawatambaza ukangari joka wenji wala za origini zao wala tiwandu wabonsijua ono wazalo hunu shabada wazalo hungo na zedroza hao warenga wende watila watashibana
wenda wahensa tawasomesa hazi zabaria tutaya jua zabari wana wafanya ufujara mashasi wa shamaora watama hadisi ibanuka mtunda hazenga afanya ibanuka mtunda jao waunda taratibu yokaya wa shaizo kaze johanza hizo okangole iyo ndongo nzima yokazi ngara ili yazidu tambaza emasiwa ala kulli hal kweza takweza emanama atuwa hardi hazite mwanyabo kaya njaka hanza developer ku sha rangu ujawuzite mwanya ngamzi sinsindiyo o sikitifurlo nu harmaza hadisi zinu dukaya wa maore nusu ya hao ngabo wa maore kangu watabi hao ukaya nyumeri banu tifanya video yangu mina imwana amazu kiwangu za Kiswafwani hata Fardini na Amiri wanje harma video hiyo na Shahwadini bahi video hiyo sono mwana msho hangu washimaore ulo maore ani demande ami bala rinjaba la rdo hadis gar hadisio jusqu'à présent bahani vesha message kaunambia masikitifu rilo nayo yokaya ngamonao mbabanda wasulibanu emanara wasule daraja inu ono inude siasa inde politique ni rasuli shaban ngo imagine mon frère wakati hale okajana ukaunda shamana maore hakika na sardin ono ukaunda shamana maore ono mwana maore hakana ukarma shama yena mwana mzuani na mwana mgazija aba hizo zibadili ono zibadili hadaraja ukale mwana maore na mwana maore leo mwana mzuani na mwana mzuani ngo imagine okay inu si wandu wazima si wandu ani kulturi hatu nzima si wandu wakazana wazatu nzima zabariri wasulishana wa harma daraja heli na zingarane mkono kwa mkono basi ndo wandu shindari wane wallahi bila shani kazo mwana mshwangu wandapo na zingarane mkono kwa mkono basi ndo wandu shindari wane na zitartibu mbizenu alafu isikanzani wasuli daraja ndi mwanama hazitemwanyabo ka mongoni mwandu wakenda wambazi ze restaurant wafanya utabohisi ola mzadzatu mgazija koko hahela wangazija yenda ya mjuhu ndahubi ni maore wala wanashwa hatu wadzadzatu wanzuani wahenda bala wajiso kango wa maore waheshesi wa shahatu wende daraja wondu wakenda bala wende wabazize mwana nyasi yokaya kutsina droange bido ubaye yende ni restaurant kutsina dro kufanya hazi enga muimagineo mbabanu rawasilishiwa hari makafadziro amada hilo kwezi hata kwezi ngabo wa maora kangu atabi hao na zenu wazinu hao mnyeshi mziro kaya ngarendora atie eni antra hoa na noana tikiasi sihaki wananyasi wakomori hojimlifu na ritsanganye wazimari unda shawiri riwana ne madhalimu makatili madhamana wapewa tofikira le taifa hoka wazima hatu ngabu aminiyo kaizone nojo ani wondo unono wahe komori na ritsanganye ari hunde mwelewano wa mahadisi antro ya ranya na ranya wallahi billahi ngarjo vunza zengome za tilo harma le swala lio edaula ya Faransa ngo profiteo emadhamana makatili warangu jana hata banu ari wasulio kaya mongoni mweviza baladur ngayambishi hao kaya ola mzimba de yakausinye le katibali ila yokando hamada zilazija alafu mru hamendu wale wajo ajarenge kilo yokaleo ngwambo kaya nguju yakoze na ndongo hamada zinu yardia kwize asumani katili yari wasulisha banu na jana bala bahe emana okajana ngabono rabidire leo jana watsuka visa baladu ezisi wazinroji once pia wakaenda maore waenda harma matembezi ewambo ngondo harma nono hende haundo zihiro harejei ewambo ngondo harma haz hende bala shaka ono shikotsu no haka ureje on hokaka ile wakaka hende daraja haka urendaji shema na zawasule daraja za mpire harma daraja nziro mongoni mwe visa baladuri la hokaila mzungu haitwalilia daraja ka inde no njo henda nazidu ti ale kafa na tele kafa harma le shesi wa shamaure shino
haja kreye tartibu ila ili ende ya honsele kafalila alafu ile kafailo na nyasi kwa twelewaka zila mongoni mwazano zakaya zikahuja ziteo sikini zikahuja ziteo zero harmasha si washinu habloke izi si wazinroji zitende no avoka tulekeza shesi wa wisho onadamu wakaya harma ubinadamu waesha harma ani utajiri taula sawa nezensi za kolonizewa ni mzungu shakinyume hatafauti hafanya blockwiz na balao ndo alanga tsingo hampire ono merci ono ebenge lilanga ngasina intere mwanzani wangu liliabas yokarike wazima rihuntanye mata ba wallahi billahi ngarjo vunza zengome za tilo harbale swala linu mfaransa ngujisikaye mwanadamu ulo na uoni ngasina uoni zaidi ya hayo kaoni watu ndepe sonsi pia ngasina entere yokarike wazima riwane neze mizinga za hayo kaye za mvuza hengo ujwamba ngujorwa mizinga yaje ya bombarde ono ngujwamba ngurwa mizinga yaje ya bombarde mahala yokayo ndeze mvuza shaka amani intelligence yo ya hatu rijojwa rirengeru irumie he hikma ya hatu he marifarlo nao ya ubinadamu na ula usilamu rlonuo rijo kosi wanadamu islamu gasina entere yokarelewane rike wadzima rihuntane mata shababi ulo maore ranti mbabiza fikira zoka yabole wenga mfaransa abongo minimize onti pia riza wanamuntu ngo wa faransa no wana watu rawazamunu sonti pia gasina zetu izo rizirenda oje no si wanuniza sawa ne mwana mwaligeri ulobano okay mwana mwaligeri ulobano yazalo abantu ulona huri wa shifaransa rangundo ndo tambaoni yeso jwa rongwelu hao sonti pia gasina entere yokari himeri fungesha na mboda rimeri wane no banguzi wa rangi uno sonti pia gasina entere yokari tsanganyihe wo wana atungari wanunizao yoka banu ndo banu myeshiyo shabanu nganyina rasini mti hunweza rasini bamrika ujuhi mabatina rasini wananyasi ngaranza orike baobabu rike mdiri shangaze dunia rike mdiri shangaze lejera aponge bidorke na mizi raili mizi ndo mbaba nurujo nosiza emimea rinosiza ijuhe na ani na marunda mema ijuhe na jirma yoka wanadamu wakati omri warinwa ni wakati omri warinwa wo ubashia har madaraja he mizila raili mwana maware kusonzoke na mizi haramu hoka baobabu haramu hoka baobabu ngebidio utahe mizi usimamize mizi har madaraja yoka rijweri waswili emizila ininke marunda mema emimea ya hatu rijohunda daraja wi tiparona komanteri nyiwa zisi waziraru hizo kamtina ambaje kamtina origine ani mtalione ze origine dobi mwana mzuani ya jirema ifubano kwa mwari wahe ono ujuaka ujambe wakajatewa atelwa nezanzia ndo dami mwana mkazija njuaka ujirema ne ufuba ne komori ya hangu weka ikomorio ya hangu ni jirema ufuba kaya mwanzo uhuri ya ukai mwana mkomori wa masiwa mane ya enshiampe ya buliwa enshindo ya kewadzima dojoka ujona mbio kaya abo mi mkomori ntina origini ya zisi wazindoji ntina origini ashe sahama nama wafanye komanteri ila usiku hiyo salamu mwanzani wangu na swiftwa ono sahama nama utaheba antro ya ola mzuani ono salamu mtukufu wa bobo antro ya mwanama mzuani ne mwanama mgazija ne mwanama mumwali ono ne mwanama kuze damu yangu maore antro hondwa owane ani yalatwane origini ndo etsindawe mwanama maore okaya ngoma akahongo okaya we ngawe na asudi ya shikomori ya hezi si waziraru wanzo ujinasabishe okaya asuli yao we mfaransa piri ono ye asuli yao nda hiyo yabo antro yao la nawe eni yalatwane origini ndo leo kai mwana mkomori wazisi waziraru hada ili okaya yoka njema ika aula rangu ya dunia kamili
netare ya dunia irambi yao yokaya emasiwa mane ya Komori maore nzuani mwalinga zija ijoka njema rikubali yani dialogu yokaya ritsodo jware yamba shamanama wahesha siwa shamaore omani waho na mwananyuho deni wakati amboka shesiwa shilesiwa shakomori halafu wengo joka uje ukunde kilo unikalifie au kalifia mraji kaula halatsone origine ashe narkeradhi nongo amanda hizo bezo mongoni mweze falsafa yokangaza ndono la tsambavi ula ubinadamu wa hatu ukangari aminio kaya ani rirenge matu ya masahanga sina ojau ridiwa za ula ubinadamu na hula arendao na dunia nge wanadamu wenzankili wari mezureo izinrambao na zitendo za hatu na ubinadamu wa hatu heli rienshio dunia inu pia ngamo wanadamu waliona maarifa zaidi waliona uoni zaidi waliona ilmu zaidi waliona ubinadamu zaidi waliona kapablo yoka wahule dunia inu warionona hai wananyasi wa maore na mpare ya amani sonsi pia ngari parao shesi wa shahatu shama maore shikaharuma amani wanadamu wafutewe la merda hiyo na waunda hukuma warengo watilwa pirizo warengo wasomeshe wahazi warengo waeleziwa harma daraja shesi wa shahatu jojo urenge kalmu baada hapo riunde tartibu ya mahadisi ya uwazima ritsanganyihe harimo binadamu no uwazima wa hatu sikwa jana nsona rikana mashuhuli hamanya sibaki bahabo wa bala bibi harusi yabo watende yao mrondo wondo na shatu wa maore kwa java stringi shawava masaluva vao la kifari la kikomori warendeje wavaya kibinadamu karjona ananyasi watu tazambu shawa mwanadamu mtahende joka ujua ukawa imaore wa imzuani wa imkazija halafu urishe sana hiyo ngaranzori la tizoju watu nyi maadui nyi wanru mtao ndongoze heli sonti pia ngasino wana waloba anu ono rawazaya wajua shasi wanu nizizakaeze rasini zanyu mtilateze rasini bwana halafu nyinga mzao mwela towa na zarasini ala kuli hali na ritanganye mashababi ya hukomori hojimlifu rike wazima imani na irumbi raoni leto yifaba leto yifangilo bale wengi amfikiri tsikamle hakuo deja shatifanya 1 na 8 minutes shanga mshukurio hakuo kaya ze message zangu nyide mninka mvuyu heni wakati ni habano okaya miwona huka ngazira interesa hakuyo heni wakati rajabano nende bana ko heni wakati ngarijao shakarika huisika wakati ngarula tao yokakatsura interese rijo hafili hazinwaji no fanya hazinwaji no encourage wanzani wangu ikao ngarienshio ngasina seluli hunu Marseille ya hewa na nyasi wazungu ikao warengele swala linu gasi jumu hadisi ngari mparaoni ukaya nariunjiliane erke wazima hujimlifu na shohatu ikao ana shohatu kulu na mwanamshohatu bishara ikao womongoni no wanru masampanga walo harmai kolektifu yo unu Marseille nana mzadzatu Jamila ikao ejitahidinu yo haizingara hadaraja ukarike wazima ili ndongo hamada zinu suala hamada linu mtengenzia ngarombo Mwenyezi Mungu rike wazima ritiparo manke ndongo hamada zinu natinele suala linu bahi shaema suala yansi sha revalar sarne rundu fami ukangarjoka kansi dasinao ili rihunde ukaya watafautisha damu na kabila wananyasi walo yavo sha wajihansi ukangariono wananyasi kuuro hawende Afghanistan wende wadailia za haki za dunia ngarono na nyasi koroha wende Mali wende wadailia za haki za dunia ngebidio rende daraja ukaya riwasuli daraja hamada hiyo yokaya riwasuli simpaka
da hunu de suje hunu ya masiwa sharike wanru yokaya arike wabirilizi he dunia inu heni zijohuja kafal johuja rijisi wanru karju semi hon bengenga mankurajo wana nyasi kao ngasina mpango biento kaya ngarjo kanza rinjie harima hadisi sino wana nyasi wazungu wao hosoni mwa wanru kange bidori waone hele swala linu bengena naritiane mvu ili rishinerunde tartibu riwasili harima suje nziru hamada inu أرجو وسيلي إن شاء الله بنجي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان واهي اللي يزمونا متكوزين إن شاء الله والسلام عليكم ووادزمنا وكل إن شاء الله سلام